Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse amahoro y'Imana canke mwiriwe bivana no mudukurikirana muherereye, turabahaye ikaze muri kino kiganiro cuno munsi. Tugarutse mu kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira. Jewe ngarukanye namwe ni Prote, turakingiwe uko munyite Mr Paul. Byose birashoboka. Ngarutse ndi kumwe na gwagwaruka muzi ko gwama arubaho umunezero bice mu guhimbaza Imana no gutazira. Ugwaruka ubona neza ko kwitahuye kandi Imana yamaze kubasukamo zino ngabire kugira ngo zize natwe dusanzwe dukurikirana ino televiziyo zidufashe. Ni Tarcisse Hope Ministry TV nk'ibisanzwe ibahaye ikaze muri kano kanya keza ko guhimbaza Imana no gutazira. Nuko rero nabatebeje ndi kumwe na Ben. Mwaramutse. Meze neza. Turashima. Mutaga wagenze gute? Kebuke. Ibintu byagenze neza naho umuyaga ngo ugomba dukorera ibintu bitaho. Baba bari maso bakaca bisubiza mu buryo. Iyo bigiye ibubafu baca basubiza mu buryo. Asante sana. Karibu muri kino kiganiro cuno munsi. Murakoze cyane. Asante sana. Ndi kumwe na Berize. Beri mwaramutse. Mwaramutse. Meze neza nawe? Yego ndashima. Yego, munsi wagenze neza. Cyane. Uriteguye guhimbaza Imana? Karibu cyane. Ndi kumwe na ni happy hajya. Kubera muvukana kandi mugaca musa ni Dorcas. Festine nimba utasubira kumpenda ngo yafatiriwe n'ivyo gikoni. Mwaramutse nawe? Iyo mikrofone yivugire ko ni gwawe. Amahoro. Meze neza? Turashima. Asante sana. Karibu nawe muri kino kiganiro. Ndizera ko abagiye kudukurikirana baza gufashwa. Asante sana. Kurindira haneza kwa ndi kumwe na Solange yarumwana w'ikinege. Iyo ndirimbo munsi muzo iririmbe drama. Soso mwaramutse. Mwaramutse neza. Meze neza nawe? Ndashima. Wego sha, munsi nawe wagenze gute? Bimeze neza, wagenze neza cyane. Yego. Ndiza ko witeguye nawe guha umunezero abaje kudukurikirana. Yes. Asante sana. Ndikume na Grace Mugisha. Mwaramutse nawe? Mwaramutse. Nawe meze neza? Ndashima. Uriteguye nawe guhimbatsanya n'abaje kudukurikirana? Cyane gose. Okay, umunsi nawe wagenze neza? Yego. Nziza cyane. Nuko naba tuza kuba duteramanye nawe urahawe kaze, uri umutumire wacu, wandike muri commentaire ubakire nimba maze kuyabonesha, ariko utari yabonesha gira subscribe nyine kugira ngo ube muri uno muryango. Inyuma ya kamera nacari kumwe na Emmanuel Graphic, reka kino gisoka ndakire kure shikirize Vora Dodo Dorcas. Karibu cyane. Chitanga
turi wawe teka yose turi wawe iteka yose menye neza wisi nachitanga turi wawe iteka yose turi wawe iteka yose turi wawe iteka yose turi wawe iteka yose ntabari twe mwami ntabari twe Yesu ari ku izina ryawe data ishimwe hejuru Sigwe
n'abari twebwe mwami Hallelujah.
byinshi cyane sinobirangiza kubivuga ni 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 byinshi cyane sinobirangiza kubivuga oh ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga kandi ni byinshi cyane oh ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga kandi oh ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga ati ni byinshi cyane oh ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga kandi ni byinshi cyane oh ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga oh haleluya umutima wawe utuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera umutima wawe utuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera sindije nyene wangiriye neza mu mamiliyoni menshi narosaka ryo ko gushima sindije nyene wangiriye neza mu mamiliyoni menshi narosaka ryo ko gushima umutima wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera kandi umutima wanje wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera byatuye umutima wawujuje haleluya amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera kandi umutima wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera umutima wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera sindije nyene wangiriye neza mu mamiliyoni menshi narosaka ryo ko gushima kandi sindije nyene haleluya wangiriye neza mu mamiliyoni menshi narosaka ryo ko gushima kandi sindije nyene wangiriye neza mu mamiliyoni menshi narosaka ryo ko gushima oh ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga kandi ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga kandi ni byinshi cyane oh ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga kandi ni byinshi cyane oh ni byinshi
byinshi cyane sinobirangiza kubivuga ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga sinobirangiza kubivuga ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga emerera ndakubwire ndagukunda yakirira y'amashimwe nawe wanjye nyemerera ndakubwire ko ndagukunda yakirira y'amashimwe nawe wanjye nawe nyemerera ndakubwire ko ndagukunda yakirira y'amashimwe nawe wanjye nawe nyemerera ndakubwire ko ndagukunda yakirira y'amashimwe nawe wanjye ni byinshi kandi ngo ni byinshi cyane ngo ntitwoshobora kubidondagura cyangwa ngo tubimare ngo tubivuge ngo bihere muri ibyo majana 350 bagati naho ibiyaga byocika wino erega n'icururika impapuro byatsi byose bakaca bigira amakaramu y'abanditsi abantu bo ku isi yose bakaca bandika ku rukundo kwiwe ngo ntiboroheza ntibyo kwigwa ko wino niyo yote bigashira birumvikana kari byinshi nino ndirimbo tuje dusohotera ko kino kiganiro cacu cuno munsi dushimire wewe wafasha akanya kawe kadukurikirana dushimire naba twari duteramanye Imana ibahezagire amen nawe madukurikiranye rero Imana ibahezagire cufata kino kiganiro gisangitsa abandi kugira ngo n'umunezero ugize reka ntuwigumane wenyene wibuke yuko muri ivyo boze ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigumane ivyo yagukoreye nawe kuhezagiwe ukanezerwa ntuvyigungane birungikira abandi no bahezagirwe nkuko nawe hezagiwe tuze duhure mu kindi kiganiro kizokurikira na butaha bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.